agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biyag. Umuna nga paset. At na papaya magmag na. Ano ti awit na? Asit gagman tatulungak. Marigatan kan sa marading, mabalin na tulungan ka. Ha? Ay, si Kakaday, Manong Tonyo? Ha? Sino ka itayan? Amunak may. Ay, siyak ni Mayla, Manong. Balasita ngak idipim manawak ditoy. Di na kun mabigbig. Si Kalimay lang anak ni Nana Maria? Wen, Manong. Apay, di nak mabigbig. Nagpintas kamot ngamin na natin ka. Ah? Idi kat kulot ti buok mo. Di mo pa'y masagaysay ta tumaray ka no sagaysayan na kaninanang mo. Tako nam anasakit. Nasakit mo't ngamin talaga. No sagaysayan nak idi ni nanang. Kasla mapungpungot. Tadi namot ngamin inayadan. Nana, ni matunyo tinakita kakadwa ti balasang. Napandamot iji balay da Nana Maria. No jak agkamali, dayjay kunada sumangpot abalasa nga anak ni Mari Maria. Dagayang balasang anak na. Naggapuan na kanungay, Nana. Ijay sa kano syudad barok. Adan sa kabsat ni Mari Maria ijay syudad. Balasitang pa'y idi nagpasyudad. Italaang asumangpot. Kasta ka day, Nana. Mabalin nga ron mat ti pumasyar iti balasang no kasta. Ay, mabalin latamot siguro Balasang mat, kun baro ka mat. Naktuman mat pasyaran ti balasang. Barang makasara kakmatan iti kaparagpag ko akunada. Sika mat ti masabat ko, Tungyaw. Papanam ka di, kan anya na tayo gamba. Nabungon mo. Anya ka di na ita. Apa damagam? Ibagak manlangan kan ka. Chocolate na ito'y. Isagot ko iti balasang. Chocolate? Sino ti sagutam iti chocolate? Jay babae ang nagpakumboy kan ka idi kalman. Mano ka di ti intangdan na kan ka. Nagpakumboy? Hindi naktinangdanan. Tinulungak lang ta makita ket marigatan. Kasta. Malangaron, panawan ka pa'y. Tainakman mat sirpatan ti balasang. Day. Payakas na nadagsan ti udang mo asumangpot. Ay, napankit din si narungkaran ni Kevin ni Mayla. Awan dakas na, no sarungkaran na. Tabarumot jay tao, kun balasang mat ni Mayla. Kasla na sair tiriknak. Idi imbaga na amapan na sarungkaran. Apaya kastoy nanang. Apay, adaya planaw amang sarungkar kun kwa na. Awan pa agam idi imbaga ni Kevin amapan na sarungkaran. Masair mo't ng tiriknak. No korsonadam mat ni Mayla, diing kamot sarungkaran. Ha? Agam awan pa mo't isagot ko na. Ni Kevin kat ada trabaho na iji ili. Sa makagatang iti chocolate nga isagot na. Saan mo't amasapol at chocolate ti isagot mo kat? Anya nga tangaro ti mapalin kung isagot ka ni Mayla nanang. Amangan no mauna anak ni Kevin. No awan ti chocolate, ado mo ti tarakan mo amanok kun pataw. Di sagota mo ti kasta. Kasano nga balkutak mo't di manok nanang. Masapul ay abalkutam. No ninayunam itinatnatang, adi nasaysaya at manan. Inaktuman mo't nga rot pumasyar. Sagutak iti manok. No siyak ti balasang, kay kayat kun ti manok, tada pang tinola. Ano da kayo idi? Ang sabali mo't nga rod itan. Anya kumatinagdumaan na itaken ide. Ninanang na ti pangtedam, tapno alukuyon na ti anak na, asika ti sungbatan na. Nanay, apay day taigpil mo amanok. Isagot ko ra ito Inka kadi ang trabaho iji ili? Pangisagutam ka di iti day ta amanok. Iti ka di mamalot. Anya mamalot. Iti balasang Anya?
Masagutan ayamat ti balasang iti manok. Ay na, katawaan da kalaeng, numanokit din ti isagot mo iti balasang. Apay ko makatawaan dak. Saan ko mat atinakaw ti manok? Ay, awan pa'y tinakitak anang isagot iti manok iti balasang. Di ta ka man langan. Pimanawan. Agpay sungat ati kunana, akatawaan dak no agisagutak iti manok. Apay day taigpil mo ang manok. At dapay bunga ti papaya anayon na, manong. Itad ko kaninanang mo, adeng. Ha? Imbag lang ay lutoy asidaan niyo. Anya jay ko na baraw. Itagmaw day tamanawk. Wala na. Ado ngamin ti taraken ko amanok. Ikan kayo mo't iti sidan niyo Native day tayo so nananam. Ay na baraw. Nabayag ajak na karaman iti native amanawk. Naimas day ta. Alaan niyo marudan na. Pati day ito ibunga ti papaya. Imbag lang ay sagpaw yaw. Ay, agyaman ako na ay baraw. Mayla, sika ka di? Ada ka dito tiyandaan? Ay, sigamot gayam, Nancy. Apay nga da kamot dito tiyandaan. Sales girl lak, di ta si dagti grocery. Sika nga Ay, adak, ay jabalay me. Imayak la gumatang dito Imbaunak ni nanang ko. Ay, no saan nakarimor iti grocery? Di ka ko manakita. Kaano pa'y anang rugi ka nga aglako dito Idi simang putaman ni pati di syudad. Agsubli ka di pa iti syudad? Saan? Awan ngamin kadwan ni nanang ko. Ada ngamin napanan ni tatang. Uray siya. Sana ko nagsublay. Nangina ti abang iti kwarto iti syudad. Nakita tin kabil mo itibag mo amay sa sopot at tsokolate. Adayamat? Awan. Oy, saan ka ngaglibak? Imbaga da asiputan ka. Tanapukaw timay sa asopot at tsokolate a ginatang timay sa akustumar. Nailawan la siguro an naikarga iti bag ko ti kunkunam. Irwar ko man langad. Wag inventory da. Maduktalan, no adda mapukaw alako. Iswasaan ka nga agar aramig. Laglagi pom day tawan. Sige, ditakan. Saan nga iti amin na gundaway kat magitkita na. Addan to gundaway, adinak masiputan. Napingat mat da Kevin kanton yung agar-aram kan ka. Wen nga rod, nanang. Saan unay amatagtagare ni Tonyo? Idinto ta nalaing mo't alumabid ni Kevin. Adag agpay so trabaho ni Kevin ijay ilay. Ngam awam mo sa dikwana. Dito nyo kat adalaang ditoy. Ngam ado titarakan na manok, pataw kan kaldeng. Kasta ka de, nanang? Ado ka di mo't timula na? No kadag ito'y nga awan to daw, basit pa'y timula na. Gaminton pa nagtuto daw, adon to timula na. Ay, ni nga Kevin, adda ka di mo't mabalin na amulaan? Awan. Iso anapan nagkita iti trabaho na ijay ilay, taawan mabalin amulaan na ditoy. Damag kong agdat-daton kamat ka ni Mayla. Di ka kumamat sumsumngat. Ay kat agaram talata Tisong batan na, iso tinagasat. Sinalbag. Angam sa bagay, amok asyak ti agbaligi. Tanatartaraki ak ngamsi ka. No kastaman bilang, awan mabalin ko. Awatik latan Saan na bale, tano agkalaysa kami. Ayaban kantong agluto. Ada ka din urnong mo apang kalaysam? Agurnong aktuan no madanon. Di nakpaimot sinong batan. Apay ngagsansanuong ka di taayan dagiti kalding mau. Ada ka di mapukpukaw. Awan mapukpukaw na. Kung nangamin ni Kevin nga iso kano ti agbaligi ka ni Mayla,
Tanatataar ngam siya. No masirib a babae, saan at ikinataar ti kitaan na, no di ka ti kasasaan ti biyag ti pakiasawaan na. Anya ti kayat siya asawa na na. No awan taon ti trabaho ni Kevin, anya nga iti pangbiag na iti pamilya na. Awan nga agpay so trabaho mi ilay. Ngam saan ka day, at trabaho mo ti agtarakan kadagiti dingwan. Ang madalaganak na na. Amangan no ni Kevin ti sungbatan na. Alaan nyo na ti apato na. Sidaan nyo no kayat siya. Nay, ibunag mon samot amin ang adingwan mo dito'y balay barok. Ay, saan mo't ana na? Ado ngamin ti manok ken pato ataraken kaw. Ay imbag man barok. Ngam, adon ti inted mo dito'y balay a manok ken pataw. Sana balay ta adumot lagi ti upa apamusyan na na. Sikan sa kanu ti gimbatangan dagiti lalaki nga imay nang gulpi iti pato ken manok. Wala na. Ilako na kanumot iti syudad. Naimbag ta nakita ka manin dito ili, gayam. Kapuro kam samat ni Kevin. Apay ka din ni Kevin. Jay ka di delivery boy iti grocery. May sa grocery, jayan may. Ngam, ikatanda, taadon di impuslit na a chocolate. Di pa'y nangina a chocolate. Anya? Taktakawin na ti isagsagot na kanyak a chocolates. Anya? Agdakdaton kan ka ni Kevin? Wen, tunggal umaije balay. Ada chocolates nga awit na. Ay, sus. Sika nga rod, ate itaktakawan na iti chocolate. Ay, saan ko nga amo at tinakaw gayam dagiti kinkinan ko. Hey! Isugayam asim makitingipan ko. Tatinakaw maggayam dagijay. Day, apay akas ta ti rupam asimbang patanagga po ija ilay. Iso siguro asim makitingipan ko anangan kadagiti chocolates nga insagot ni Kevin. Tatinakakaw na mo't gayam. Nakaamwam at tinakaw na. Gayam ko ti katrabahuan ni Kevin ijay grocery, nanang. Iso tinakaibaga kanyak. Ikatinda ka nun ni Kevin ijay grocery. Apay nga agtakaw iti isagot na. Jakmot ni namnama. At tinakaw gayam tikinkinan ta at chocolate, nanang. Ay nagalasan. Amok kumatinakaw tajak nang nangan. Ay, uray siyak Day takot kan-kanan ti tinakaw at chocolates. Nay, imbayon mo mo't day tahanat natang. Pangipanam ka dagita anak ko. Mapanakin niya bala na may lana nang. Ikakman iday tinatnateng nga inapit ko itay. Ijay lang mo ta si nagtiwaig tandamulam. Tawan mo't nga Mindanao dito asi nagapagsibog. Imbag lakit din, ta dabangkag ko iya si dagtiwaig na nang. Awan kat ko man ti pagsibog ko. Ang madamag ko man abarok. Anya ti panagkunam. Ada nga tanamnamam ka ni Mayla. Saan nga ta ti karibal mau ti sungbatan na. Mamwa kita na nang. Padasik manan adamagan no adanamnamakan ko na. Awatam to'y sagot ko at chocolates, ading ko. Ay, pasensya kan, no saan ko nga awaten dagita asagot mo. Amangan ngamin no linibas mo manan dagita ijay grocery apag trabahuam. Asino tinangibagakan ka, liblibasak ti chocolate? Pasensya kan angam gayam ko ni Nancy. Iso tinakaibaga kanyak. Sige, mabalin mong timapan. Taad da sa nga ilik, inton madamdama. Patumot day tag igtilam. Natang sapay day ta nakabayong. Isagot mo ka di manay. Kasta nga rol. Sana dakas ta saan kumot at tinakaw. Nagapo ka ka di tabalay damayla? Apay nga dapay awit mo anabalkaut. Ay, kwa. Ditakan. Dapat importante apapanak. Imanawan. Nga madlaw analiday.
Apay nga ta? Nay, ada ka ma't barok. Kanya nga'y dagita karkaratay mau. Natnatang tilinawon ti bayong na na. En alaan nyo mo na ti apataw. Ay na, barok. Sarda nga mo, timangtad iti manok kadapataw. Tapno saan ang maibus ti dingwen mau. Sana may boss. Tadamanan kapispis sana na. Ay, agyaman ako unay nga raw barok. Aguray tayabak ni Mayla. Adda di tabanger, agsagsagan itay. Sige lang na na. Agurayak ditoy. Sumbatan na kumanadin ko. Nakasagana ak amangi kalay sa akin ka. Adan urnong kong aramatin tangag kalay sa no sumbatan nak. Ha? Kalay sa adagos? Saan ko mapaymot? Awan ka di, panagayat mo kanyak. Ni ka di Kevin tinagasak. Kwa, binasted ko ni Kevin. Sika, tisong bata. Hanya ti ko nam. Sumbatan nak. Wan, Tonyo. Sika, tinapilik kada kayo ka ni Kevin. Uy, agyaman ako na Mayla. I love you. I love you, Mike. Tonyo. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. An-an, naplancham ka din dya uniform ko? Wan, nakahanger ijay cabinet mo. Ay, inakagsukatan. Naladaw akon. Anan, ayan di sapatos ko. Kunam alabak, idi kalman. Nang ikabilam ngay nga rol. Ijay silid mo, ijay sirok ti katrem. Sigurado, malina ba man na bag, ha? Anan, itimplahan na ko ni ti kapeg. Tanay, maladaw ako ni di opisina. Nakasagana ni jay kusina. Ginayunam ti asukar na. Diyak kaya tinatam na akapay. An-an, ay umay ka man ditoy. Darasag. Anyamot nga tati ibagana. Ay, saan kan samot ang naglinis dito'y balay idikalman? Naglinis Kahit, apay nga rod ang nagtapok mo dito'y salas. Nay. Dahito'y paladpad. Nakataptapok mo. Naglinis Ay, ulitan. Aglinis ka anaimbag. Amumot nga allergy akiti tapok. Ay, awan mutlat aramidom dito'y balay. Iso nga aglinis ka. An! Pinanawan nagsamot ang lady ang babaita. Imo nang samot din ang napan nagpaparlor. An! Kunak no imo na ka na nagpaparlor. Apay nga ita nakadaster ka pay laang mat. Sana kun nga umay. Taapay mat. Nagtungtung tamot ta ni di kalman ang mapantag pa makeover itang aldaw. Nagadumat nga minti paparamid da kanyak dito'y balay. Kita mo, sanak pa yan nakalinis. Aglinis ka pay? Katwan Ong tandak mo't dagiti ka balay kuno sa anak nga agtulnog iti bagbagada kanyak. Ay, asino ngayon ti kadwak nga agpa-makeover? Inton maminsan langan. Umunakan. Ti kayat ko, agiddan ta apumintas. Ta agiddan ta mat ang makabirok iti jowa ta. No kayat mo, tulungan nak ngaglinis. Tainton malpas, mapantag pa makeover. O sige, no day ti kayat mo. Ibagam nga roden kanyak, no anya ti aramidag. Tapno mabibiit amalpas. Bakit? Inawagam ka din ni Anan. Ay, anyat ibagak. Jelutun na si Dan Ang mga nuawan karne na, telutun na. Amumay, jak makapangan, nuawan karne amasida. Ay, kat, amo na lataraytan Awagam, taibaga machapsoy, ti kayat ko asidaan. Tapsoy! Kat no imbilin ko pinakbet ti kayat ko alutuan na. Makaumamat na ita pinakbet. Pinakbet man ni di kalman. Di ka lang maumamat. Ay, basta
Pati kayat ka. Si kalakit din ti kanayo na masursurot. Ay, ag-drive kakit di anay bag. Saan aday tasidaan ti pampanunutan. Ay, makabanog di ag trabaho. Oh, An-an, nakaluto ka ka din? Kit-kita mamadamak pailang nga gisagsaga na iti Ricardo. Darasam mabisin akon. Manang, nutulungan nak, mabiit lang ang amalpas. Ay, nabanugak anya. Trabahom dayta. Uray agimuri ka lang itinatang. Ay, saan? Ay, awagak dya boyfriend ko. Basta, agluto kan darasam. Nagsadot matay tama ng kunaya. Di nakpay tulungan. Anan, ayan ni Manong Mau. Saan pa yan nagawid? Marabyan sa man ay. Tsaka mo Ingkaman kitaan, ang mga nuada ije plaza. Madamak pa lang aglutluto. Ay, ingkakit din. Mabit lang, mait. Kitaan nyo nga rod adya lutluto kasi daan. Ay na, I love you. I miss you. Ni Manang hindi baon niyo ang mapanbang kita kini Manong. Itay pa'y makisarsarita iti cellphone na. Ay, sikan sana balay. Ang damot ni tatang mo dita. Ay, bantayan na talutluto. Siyak manen tinakita maun. Kat, awan mo't araramidam. Agsilsilpon ka lang mat dita anak katugaw. Ay, research na ito'y araramida. Pasat iti trabaho na ito. Didak ibabaon. Syakla aminan. Agluto, aglinis. Awan pa'y tumulong kanyak man. Uray pa nang isagana iti makan. Syak amin. An, mga tayon. Nasaya tadakan. Tila nang birbirukakan ka. Napaanak nakibasketball. Saan nabisinanak? Nagtugaw ka na dago sa jakpay na kay Dasar? Isungarot apartakam ti agidasar. Ay, mangan tayo mo't gaya man. Apay ngay adi kay agayab. May saka mo? Ay, nasaya at tamangan tayaw na. Anya ngay day tasidaan. Chapsoy, adumat lati karnena. Ay, naluton jay pinakbat. Ay, nagalisto kayo no pinangan. Ang no pa nagtrabaho, awan pa'y tumulong kanyak. Nangagyo ti reklamo, to'y buridak nga anak yo. Naglaing kamutan ni agreklamo si Kaan-an. Ay, maditikas ta, an-an. Saan aron bang agreklamo ka akasta? Pinadakkel da ka nasaya at an-an. Saan ang nasaya at ang nareklamo ka? Hello, friendship. Hello, An-an! Pasensya kan tasaan natuloy ti pagnata a makeover itangal daw. Kasanumot nga min, nagadumot gayam ti malinisan di tabalayo. Saan pa yan alpas? Ay na, gusto mo saan ka na matulungan? Iso sumurot ka man wano saan. Talaga nga inak agpa-makeover inton bigat. Ala, natnag ko jay baso. Hoy, anya tinapasama? Agin inawak nga min, kat natnag ko jay baso. Ong tandak manen. Ha? Si Kapay, di para inaw? Siyak amin dito'y balay mi anya. As in, all in one? Katwan, imbag kumamat no ikandak iti kwartak. Saan mat nga ron? Ay, kaasi kamot nung kastang, girl. Didak pa'y kaya't atulungan. Kasla katulong dito'y bukod miya pagtaangan. Good. Kasano ka makapag-makeover no kasta? Awan kastuyak latan nga agnanayon. Ay, kasano nga ro da masarakan ti Prince Charming mo nga no kasta? Anya ngay nga ron ti aramida. Kasto ti aramidam. Umunay ka amin. Agbakada ka kadagiti parents mo, amapan ka agpa-makeover. Gets mo? Sige, padasak day tayong bagam. Iun mo man jay TV, bakay? Ay, ibaon nakman ako na akon. Ay, nabambanogak. Pindutem laeng mat jay remote control.
Awan ti remote control dito'y abay ko. Biro kam Ha? Makabirbirok. Ay. Anan! Di remote control nga iti TV. Ayan na. Adtoy, tatang. Iyon mo man kit di day ta TV. Tatang, nanang, Iyon mo agpakada mapan kami agpa-makeover ka ni Pia intun bigat. Aha. Ay, taapay. Ay, gastos lang dayta. Aglinis kakit di dito'y balay. Tanay, nagtapok manan. Adula amin day ta makeover aday ta. Saan ka na mapan? Nasken na nakasaganan ti pangrabyan no sumangpat kamay. Didak pa'y palubusan a rumwarmat. Bakay? Apay? Manun ay ati tawon ni Anan. 18 kon. na- Bilangan na pailaang. Ay, Saan ka mabalin a rumwar? No 18 mon. Dito'y kalaang balay. Delikado ti rumwar ita panawen. Apay delikado. adda kumaw. Agal-ala iti balasang dagita akumaw. Apay, kayat mo, ti makumaw. Apay, anak kami suot mat ni Anan. Ito pak na pa'y amin, amaigaman na. Ay, madi siguro tirik nana. Ay, saan mi nga min a pinalubusan na rumwar? Tapay, nanang. Papanan naman ay, Manan? Itakla ang agpakada rumwan. Ay, saan nyo ka di palubusan, nanang? May saka mata kontrabida. Ay, nagado ti lalabaam. Kan agplantya ka pa'y iti uniform mi. Katda kayo ngay nga aglaba ka dagiti badbado yo. Ay, nanang, nangagmumet no kasano asumungbat ni Anan. Ay, Anan, maday ti kasta. Saan akon nga ubing? Sandak at ratun nga ubing. Balasang akon. Apay nga minta sandak ka palubusan na rumwar. Nagpakada ak matitinasayaat. Ay na, magnakakit din. Taas si dagtan iti parlor. Anya ngay gayam, dyan may kadwang abalakad mo. Inaramid ko matan dyan imuna ako nam nga agpakada ak. Iso da ito yung maikadwa. No saan da ka apalubusan? Ang libas ka na. Adita, asidagtan iti parlor, girl. Agsagana kan apo mintas. Anan? Jay, pag basketball ko t-shirt nga nang indulinam. Anan? Nay, apay nga awan mo't sumungpat. Napanan nga tada di apapay. Anan! Ay na, ay, Jack makontak ti number ni Anan. Ay sos, napanan na ngayon. Sapay mabisina kaun. Asino nga ti manglaba iti uniform ko? Jay, t-shirt ka. Saan ako na makapag-basketball? Awan na jay. Ay, birukan tayo ni Anan. Ay, nanang, tanay, awan aglaba, agluto, kaskada aglinis, dito balay. Oy, nagpintas kan. Kaslang ka artista. Bagay ko gayam no maribanti buok ko. Hello, miss. Mabalin ti makiamamukan ka? Uy, isunsan ti Prince Charming mo. Ay, siyak ni Ann. Siyakmat nilito. 2 lits for short. Nagpintas ka nan? Mabaling nga may kapasyaran ni Jabalayo? Ay, how sweet. Siya kumamot. Ay, agawidan ni Anan. Isudaytan sumungad. Ay, saan ka nga unget lakay? Laglagi pa, balasangan ni Anan. Saan mo nga umtahan?
Ur-urayon da? Ay katuon aan-an. Saan ka mat nagpakada arumwar ka? Ay, anak, ay concern kami kan ka. Anya, saan ang nagpakada? Nagpakadak mat kada kayo itinasayaat. Ngam saan da ka pinalubusan? Ay, wen, anak ko. Maawatan mi dayta. Saan da ka kayat apumanaw? Gaputaawan may baon nyo dito'y balay. Syakla amin nun. Kasla syakla ang ti anak yo. Kunakon kahit agreklamaon. Puno mat nga main. Mangrungi mariing itibigat. Isuami na. Ay, wen nga rod. Ay, maamiris ko mo ti pagbidbiddutan tayo lakay. Ken, uray dagiti kakabsat to'y anak ta. Ay, madimot nga agpaisaw ti araramidan tayo. Bayam an-an. Tamanipod ita. Bingay-bingayan na dagiti trabaho dito'y balay. Saan da kun nga awagan iti an-an tabalasang akon. Anlatan. Nangagmaw lakay. Masapol nga awagan tayon itian. Tabalasang mat nga agpaison to'y anak ta. Ken, laglagi pun tayo ti pagsasaw ako nana. Ti panagtitinulong ken panagtitinunos. Ipaay na ti ragsak iti pamilya. Ayan di sapatos ko. Nakita manang. Ay, apay ngamin, aday tangiwat mo ti pagbirok mo. Ay, saan mo abirukan ganyak? Tamadamaak nga agplan-plancha iti uniform ko. Ang mga nakita ni An-an. Nakaturog pa'y laeng. May pinasyar di agar-aram kan kwa na idirabi eh. Inakringan, tabirukan na di sapatos ko. Sige taong tanda ka dananang kan tatang. Kas makita mo't. Jakon ibabaon. Siyak kano ti rumbang amang laba kan mang plancha iti uniform ko. Kasta ka de? Katwan sursurwam matan nga agtrabaho dito'y balay. Tainton makiasawan ni An-an. Awanen ti mabaon tayo asabali dito'y. Ay, pinagbalin tayo matpi man ababaunan. Ay, numakiasawan, ang mga nuyawid ton, ti pakiasawaan na. Sa bagay mo't kat niya. Kastala tibiyag. Ay, katwan ingkabirukan jay sapatos mo. Dinaksingaan dito'y. Wan manang, siya akong timang birok. Ang asino ngayon tiaglutaw? Ay, kat agsisinublat tayon Rombang nga amin tayo kat agtrabaho. Kastagaya mo nita. Wan manang, maawat akon. Rumbang gaya magtitinulong tayo sa nga pamilya. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Mangmangag mo day jay nga uni ti motor. Ay na, apay, tulong nga kaya. Mangmangag ko Kano uray tag nga tirabi Pagunyan daday ta ang motor. Amom no apay. Tapay, Tapno ipasikat da, abaro day ta motor da. akin kuko aya. Da ister Kunang nadyak amo hulugan day ta motor da. Nangalaan da ngay iti hulugan. Patyanak manang, saan da ang mabayadan day ta? Makabulan laang guyudan da. Kasmet akadagiti daddo mga amok akalugaran tayo. Amaguyod ti motor da. Pangalaan da ngay mo't iti panghulog da. Awan mo't trabaho da nga agasawa. Kunablan asino da. Naglalastog da. Nay, awan mo't mangagkon. Ipasikat da laang nga roday ta motor da. Hulugan to mo't laang. Nay, anyat oras nilya. Agalas 12 apay aya. Ay inakaglutaw. Pangal daw magaya man. Manang. At dabawang mo dita. Pabuludan nakman pay laang.
panggisak lang ije karne asidaan may. Ayun mabit lang tainak mangala. Nayunam mo tan iti sibuyas Sibuyas pa'y? Pati paminta ken suka. Na! Ay nalakay, nakalibre akmanen iti Ricardo. Kompleto na ito'y. Adda ka bawang, sibuyas. Ay di ka lang mabain. Day talag daw-dawat ti paglaingam. Sika talaga ti kontrabida iti biyag ko. Dawat ka dagiti karuba. Ang ampir-pirjem met ida iti liklikudan da. Ay saan nakakasta? Anyasan? Sino man na nakaruba, tinapan mo inis istorya, Simrak ka din ni Junior iti trabaho na. Katitay pa ya. Apay di mo nang motor. Ay, nadisturbo man nga rudan dagiti kaaruba. Addan tumanen agreklamo. Bayam dagita arumaniklamo. Maumadan tulat ta ka day. Ay, kita ninalya. Lumabas lang dito'y balay kastala unay ti panagtalyaw na. Anyaman nga tanti sisiiman na. Panagkunam agsisim? Ay, kastamot day tao. Aday talag sisim ti aramidan na. Kumarister! Ay ayaban na ka. Ay, anyaman nga tan ay hati bagan. Inkasangwan ata mga noaddan tumanan maibagana. No di mo sangwan. Sapay nakita na kan. Ay, kumarinalya. Anya nga iti madamag. Mare. Amom ka din ni Manang Pasita. Apay aya. Malagip mo, idi piyesta tinatay. Ay di napalabas atawan, wano, kadagito'y laang. Kadagito'y laeng. Binulod na dya igad, May. Aging gaita, saan na pa'y laang ana isubsublay sika? Day, nalipatan na siguro, Anya nalipatan na. Ti kunam, tinagikwanan. Ay, kat kaalaan, di talaang matibalay da. Mabainak. Namumot kanyakon, managbabainak no kakastabang banag. Kastanamod nga main. Nausum nga agbulaw, ngam di namot amutag isublay. Ay, nakabawan na siguro nga isublay, tay binulod na. Mare. Ada ka di kwartam dita. Bumulod akman pa'y laang. Uray 5 gasot laang. Emergency. Kasapulak unay. Ay, lakay. Adan igatang ta iti panglauya. Nangalam iti kwarta nga ipagpakitam. Sinigir ko di ka aruba nakautang kanyak. Ada nakautang kan ka? Kawan. 500 di inutang na kanyak. Mautangan da ka ayamay. Kit no permiti imot mau. Takad gumatang unta na imabisina ko gumaitan. Di nakguyodan Ingkakat paandaran nandiyan motor mo. Pinautangan ni Nilya. Tapnaawan makunkunahan na. Nasingpet day jay no adda kasapulan na. Agem no naala ng tikayat na. Pero dyan na kanton iti sabali at tao. Ay, bareng amunan to na agbain. Inbagam kumangawang kwartam. Bay amon, ta 500 laang mait. Ay, kinisaya man ang jur urnungan ta pag-birth dyan ni Junior. Sa nabali ko naklang arudan, 500 laang mait. Tandaan na, kada sweldo na, mangmangted kan ka iti kwarta, tapno ada pagsagana na intun birthday na. Adut inawis ko ababarkada kinton birthday. Nangag mo, bakit? Ay, anak, di ka unay agay-ayab iti kakaduam. Ay, katno nagado dagiti kaaruba tayo nga umay. Nayunan yung matan na dya pag birthday hak. Kung naktubot kan ka ngayon, inutom at akiskisayan. Kinisayam, nanang. Ay, patpatyamat ni tatang mau. Ay, kinisayak ayamay. Ay, agpudno ka man. Ay, kuha. Ay, 500 laang mait. Tamasyanak ka ni Antim Anelia. Emergency ka no, ti pangusaran na iti binulod na. Pinautangan pa'y laang. Katno kunam aperper dyan nakakadagiti ka aruba. Ay,
Day tangarod kat ti kunak. Jak ammo ka ni nanang mo. Nasingpet unay ka dagiti karuba. Ay, nabsugak lakay. Agasam tinakan mau. Nakamanu ka plato ti inapaw. Kastoyak nga ron no naimas ti sidaan. Angam laglagi pa nga inutang mo jay pinaggatang mo iti lauya. Malipatan tumot laang ni Esther dayta. 500 laang mag. Kaya't mo asawa, nawan planom amang bayad. Agpalpak man pay. Sikan ti aginaw lakay. Ah. Sa anak ang makatakder, gapo iti busog ko. Apay day ta damara, nga aramiden da di ta balay da Esther. Apay, di mo amaw. Kano ag-birthday ka nun ni Junior da. Ay, ag-birthday? Kano kunada ang lukulukuday jay nga anak da. Kasano nga ibagam alukulukaw kada kano matrabaho na. Kano kunada nga aglaklako pay kano iti drugs. Ay saan mo man nga ibagbaga ti kasta, nawan pamanagnak mo. Ni, apay asaan? Amo manang, sa anak ang maputang amang ibutaktak iti kinapudnaw. Kasano an ay bagam nga aglaklako ni Junior iti droga. Kadanto pa'y baro ang motor da. Kunak man nuhul-hulugan da dayta. Si kaamis mo tinangibaga. Ayun anya. Ay kunada nga isutus-usaran na nga aglako iti drugs. Ay susapay ulitin naman nun. Ang mga nuad na makangagkan ka. Sa anak ang maputang kunak tumaut. Di oray man mangagda. Kahit anya nga'y, mapankantaw inton birthday ni Junior. Ni ibagak ka nila kay kuno kayat na. Ang moment nila kay ko, saan basta-basta. Aray! Apay paray. Mabali na buludat di silyasyo. Ay katuwa na paray. Ag-birthday nga ni Junior inton bigat. Umay kayo to akan ni kumari nilya. Ay na, ibagakin ko na. Mabitlaeng tayo nakalain ti silyasay. Papanam. Mapan ko nga ron alain tayo silyasay. Bulodin Ay ka saan mo nga ipabulod? Kimbaga ako nga ipabulod ko. Ibagam nga awan. Napukaw, kasjay. Awan ba't ti mangusar? Tadamot iti likod ti balay. Ay saan mo nga ipabulod kunak? Jak kayat apabuludan na gita at tao. Ay, unay kalakit din aya. Paray. Awan ka no di, silyasim eh. Pasinsya ka na. Awan, pare? Binulod di kabagyan ka no ni Bakit ngam sanda pa ngayon sumlay. Ay, mala, sana balay. Inak bumulod iti sa balay. Pasinsya ka na, paray. Awan na nyaman na, pare. Inton bigat, umay kayo ni Bakit mo, Anya nga oras, paray. Basta umay kayo ito na masapat, agmalmalamit. Kita amdag ito'y akaruba. Kas dala mapisbisinan. Kaya mapandang arod maki-birthday kini Junior. Itay ko pa idakit kitaan manipod dito'y tawa. Nagsapadalakit din amapan maki-birthday. Agmalmalam ka no nga arod ti selebrasyon. At dapay nakaigam iti supot. Kat mapantamutin Nagkuna amapan ka. Inimbitaran nak ni kumpare. Ay, saan ka amapan? Ibagada ang mabisbisinan ka no kasta. Mapanak, uraan niya pa iti bagbagam. Nakaon. Natanapan lata. Hoy, di ka lang mabaeng! Agsubli ka! Ay, wisit dagito'y akaruba. Makarengreng ti panagkakantada. Silang met nga road. Ay, ipabarangay ko dagito'y akakaruba. Iba't ang sabi mo'y binata ka. Ninsamot lakay ko diyagkan kanta. Nakita at man. Isungag pa iso. Ay mangibaba inti salbag. Nabartag samot nga men. Iso ang nagturad nga kanta. Ay! Ingan amak ni birthday kini Junior. Mapan kamat, manang. Kami nakaruba. Mapan, jaki di mapanan. Apay sika, san ka mapan? Nambarak ko ma.
Umay kakiday, tamapan mo anawaan nila kay mga kanta. Ay, salan. Umay kanta, da ka no sagan na dadakkel alityawn. Mangisuputak, iso akitaam to suput ka, aw. Litson ko na manang. Wen, iso nga umay kan. Agidan tantada kadwak asumungat. Mangibabain ka. Intan, agawid tan. Apay, pagawid na kay. Agawid tan, kunak. Nay, anya day ta igamungay. Litson day toy. Insupot ko, tayawid ka. May kalangarudan na kipangan. Mangyawid ka pa ite litsound. Sapay nagkataw. Intan tanay, ang mga ano ada makakita kanya. Kat kaasi ak anang ilibas itinay ito alit sound. Ay na, agyaman na ka, manang, taimay kayo ka ni Nelia. Berbero kag nga rod ni Nelia, ngam awan mutang. Nagawid sa mutang. Ay, itay dapay anak kaawid ka nila kay na Nabartak ngamin nila kay na, iso nga inyawid na. Ay, tadadagdagulit nila kay na numabartag. Ay, Esther, agdaman damagakan ka. Anya day ta, manang. Anya ti trabaho ni Junior. Mekaniko, ijay ilay. Inserek man ni uncle na. Ay, sabali mo nga minti istorya ni Nelia. Ay, sabali at alaga ti ugali ni Nelia. No siyak ti kasangsango na, sikatis istoryaan na, manang. Ay siguro, no sikamat ti kasangsango na, siyak matis istoryaan na kan ka. Ay, pudno day ta, Esther. Tila maibagbaga na. Inton kuan, bumulo din iti kumkumpurmay. Ay, correct, manang. Ket no idi bimulod kanyak iti kwarta, sikatis istoryaan na. Saan mo kanungaam mo ti agisubli iti binulod mo? Kita manday ta nga ugali day dya babae. Kanayon na nga istoryaan ti kaaruba na. Ngam no adda agpakan, isumot ti kang runaan amapan. Wood nga rod Ay, talagang adda dagiti kakasta at taaw. Ay, makaumadan at talaga. Ay, aguray man. Nay. Apay nakabanikas ka di taruangan. Saan ka makibiyang? Takayat ko abugkawan dagita akaaruba. Ay, di mo man nararamidan ti kasta. Di ka lang mabaid. Kagap-gapom lang anapan nakipangan ni di kalman. Tabert din ni Junior. Gaputan na panak nakipangan? Sana ko na mabalin ni agungan? Makarangrang damot nga main. Nagisupot ka pa iti nagadwalitson. Ita, kunam no asino kang agong ungay. Ay, di nakmanlapdad na eh. Ay, nagalas ti ugalim. Isardeng munday tanga ramid mo. Tas ka talaga ti kontrabida dito'y alugar. Apay, di mo amo akagurgura da ka dagiti karuba. Oy, denggam da ito'y Agbalin ka na saya at iti karubam. Tapno mayat mo iti pakasarsaritaam. Ay na, nagado ti istorya may papankan ka. Jaklag sasaw ide. Angam ita, naskan na maamuam ti pudno. Agpain kamay. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Oy, Roger, anya ter aramidam di tasalas, Nakatugaw. Apa Anya ti orasan, day tapay la makitetex tar aramidam. Makitetex sa kayamat. Ay na, aglibak kapay laang. Itay kapay asipsiputan. Ay, itetex ko lang, Jebus me. Anya? Tanga ti rabi akatex mo, Jebus yo? Ingkagat maturugan. Sino ti katex mo, Jebus me kunak lang arudan. Kita man? Nene, apa kita nga? Sa anak ngamin amamatikat, aday Jebus yo ti katex mo. Privacy. Irespeto mat ati privacy. Anya? Sigun itilintag iti Pilipinas dayta. Maibalod ka, nutob ngaram. Adda babae nila kay mo, kunang? Wen samare, kasta nga mintang parparik na kanya. Apay, kanayon ka di nga da ka-text na? Wen mare, kasangsangpet na pailang ijay balay.
Ag cellphone taramidon na. No adda umawag kan kwa na, umadayo ka de? Un mare, day tater aramidon na. Ay na, mare. Dagiti sinyales nga adda nakita na asabali. Ha? Ay, aguray ka man pa'y mare tagangasak. Ah. Kasla malmasakon. Kastoy ti aramidam. Libasem nga alaan jay cellphone na. Kat basaem ti inbox consent items na. Ay na mare, jak pa'y maigaman di cellphone na. Takanayon na nga ibaga a privacy na kanong. Ay na! Adda nga rod at talaga ti babae nila kay mo. Ay, di nakman pag nervyosan mare. Kat no kastamot idinilakay ko. Ah? Kasta aya? Wan. Pulos, di na ibaba ti cellphone na. Kanayon nga itugot na, uray numapan itiban nyo. Anya? Mare, makasangitaksan. Kasano kami ngay kadagiti anak may no isukat na kaun. Sigurado. Ubing kan napimpintas jay pangisukatan naken ka. Lakay, nakatimpla ako ni iti kape. Sana kung ngagkapay. Tanay, maladaw ako ni opisina. Maladaw kan? Nagsapa pa'y mo. Adda ngamin ipadpadagas kanyak jay busmay. Anya ti dagasam. Chicks mo, ha? Ne. Di nakman ban ni ka sa nakastalor na. Makadlaw akon a Roger. Saan kan amang mangan dito'y balay? Ultimo timpla akapem, di mon kayat. Ne, apay nga rod nga agungat ka. Sayang di tinimplak akape. Adda pa'y pandisal na anapudaw, kan adda palaman na. Mapanak man langan. Addan sa matagpay so babae nila kay ka. Insukat na ko na. Anya nga'y daramida. Dahita tidakla parikot ko itatatang. Addan sa babae nila kay ka. Agur-urok matan ni tatang. Kunak no dengdenggan na tis istorya. Tatang, nakaturukan. Tatang. Anya tinapasamak. Nakaturog ka matan. Kastuya nga rudag. Nagbita nga agtuglap no nakatugawak. Ang mga gidaak. Ay, di makaturaw. Kinalakay mo mat siguro na tatang. Anyan di pagsarsaritaan tayo. Awan? Istoryam sa mga dababay nila kay Mau. Kasta nga ron ti panagriknak, tatang. Ay, kasano ka di nakaisukat nila kay mo ka? Ay, nakita man na ito'y ladawam inibalasang kapaylaang kantilangam ita. Apay ngamin adiyo pay laibuleng day ta picture ko idi sweet 16 nakpailaang. Ita, ikumparayo kanya kat 40 kaon. Ay, kwa, tikayat ko sawan. Napintas ka iday. Nung ngay agpapintas ka manan ita. Nadula amin. Bakit da taon? Agpapintas pailaang. Sayang ti kwarta, tatang. Sorry manang, pinaguray ka. Ado nga ti customer may ije parlor itay. Jakmat basta makapanaw. Kat, kumusta nga ni tatang abinantayam? Ada ka di reklamo na? Awan matkit di ti reklamo na. Ay, nasayat. Ano kasta, manang? No siyak nga ti kadwana. Ay na, saan? Ama ibus ti reklamo na. Gagangay ti lakay. Siyak at yada reklamo na. Di ka man, manang. Anya kumangay ti reklamo. Ni Manong mo, Roger. Adda babae na. Ha? Ay, joke, manang. Apay ko maamakig tutak. Kat saan matan abaro ti kasta nga istorya ita apanawan. Kaadwan samat an naasawan ita apanawan. Kat agbirbirok da iti number 2 da. Saan nakadi matulungan? Ha? Agpatulong ka kanyak, manang? Siya, a single? Iso ajak kayat ti makirelasyon.
Gaputawan ti mapagtalkan itang lalaki. Saan mabalin nga isukat nak nila kay ko? Babasit pa'y dagiti anak me. Ilaban ko ti karbangak. Manang, padasem man nga ti agpapintas. Ibagbagam laeng ti kasta, tapno maaddaan kay ti customer. Ay, katuwan papintasan ka. Ngam, masapul nga agbayad ka, manang. Adda manen ijay adayon ni Roger ang makisarsarita iti cellphone na. May sanga orasan ijay ang makisarsarita. Ay, kasto unay pa iti katawa na. Babae na nasamot di kasarsarita na. Tauray lay madayo. Sapay nagbayag. Ay, mapan kumankit di ayapan. Hay, Roger! Shhh! Saan nakapumanaw dito no saan ka nga umay? Shh! Bus ko da ito Pumanaw ka man dito Sa anak amamati anibus mo dayta. Babae dayta. Ha? Itan mo man kanyak dayta cellphone na. Nini, di mo agawan ti cellphone na. Dapay nga rod kasarsarita ka. Nagawa ka talaga. Mapirdi da ito cellphone. Ipata mo na. Adda kasarsarita ka. Ha? Ay, natinagan. Makitam day tang aramid mo. Nadadaalan ti cellphone ko. Ay, tilan tumat ngamin araramidam. Alan mare. Istorya umon di ibagbagam apanagapayo kan nilakay mo. Nagapa kami Tainagaw ko di cellphone na. Kasano? Di ako nalapdan tirik nakmare. Ay na, kasta akmot idi. Ammom ti inaramid ko iti cellphone nilakay ko. Imbarsak ko gapo iti rurod ko. Kat, anya nga'y tinapasama. Ay, natangsitak ko namsa. Uray no basitak, natangsitak. Di na kun kasarsarita ita nila kay ko. When tanasakit tinakam na. Awan at tipagteksan na kani number 2 na. Anya nga'y taramidak, mare. Bayam lang agumura Basta ipariknam, asaan arumbeng nga isukat na ka iti sabali. Apay, nagsapa ka mga agawid ang paray? Ay, gun pare, taray. Agkita kami manan kani amumon. Pagkitaan nyo ngay kani mo. Ay, siyempre, ijay sigod na pagkitkitaan mi. Ay, sos. No, ngay maamuan ni misis mo nga adda ka di-date mo. Oh, apay kumangay ang maamuan na. No ko nam anabong di cellphone mo nga inagaw na. Ay, dahil tati may sa problema, pare. Awanan pag-chat ko kani... Ay, kaya di gumatang ka man din Ay, makadlawon ani bagat ko. Amo matanda jahi. Bilangan na tiyaw-awat ko kan kuana sweldo. Ultimo 5. Ay, ang masa na balay. Available mo lata ni mo. Mabalin kay latang agday. Apay nga itaka na ang anagawid. Anya ti orasan. Nagkunakan ka nga ilak mo tiri daw. Ti saludsod ko ti song batam. Timat saludsod ko tisong batam. Alas 10 iti rabi ay. Apay nga itaka laang. No di mo ko mainagaw kan binuong di cellphone ko. Adda ko mapag-text ko kan ka. Man nakibiyang kan tumat ngamin. Apay nga itaka laang anagawid ko na. Nakmala maturugan. Roger! Sungbatan na! Inakmaturog di sa alas. Tanagalsam ka kaida. Anya ti kinunang! Ulit man, Roger! Hoy! Kasarsarita ka pa lang! Naalsam ka, no? Ha? Naalsam nga taaya, ti payud ka, Manang, rinigalwan ka mat idi iti bangbanglo. Angam, di mon samot usaren. Iduldulin ko dayjay apabanglo. Sayang mo. Apay nga idulin mo. Usaram Apay, di mo aya kayat ti payud ko? No maminsan, naalsam nga min ti payud mo, manang. No maminsan mat, kasla saan nagdigdigos abakat. Ha? Kastan ti angot ko? Katuan, iso akasan o asaan na ka nga isukat nila kay mo.
No nagmadimat ti payod mo, manang. Kumusta nga mo ti panagdetyo ko ni ahem. Ah? Ay, di mo damagan, pare. Pau. Uday ta isim mo. Ah? Dumanon sa mo di talapayag mo. Ah? Among pare, jak mauma ka ni ko. Ngamin, ay nagbanglos ika. Aganad ka Tama nga no matiliwan na ka ni kumare. Ay sos, narigatan. Di mo man ipalagay ni misis ko. Unay kan. Kaskalan na alsaman mutan. Hindi imbagak ti misis mau. Jak man mo. Nagalsam nga agpaiso ti payot ni misis ko. Ay. Ang mga no, suka ti perpyaw na. Ay, agtal na ka man matita. Jay pa'y kaalsaman asuka. Palain nga gistorya ka, Lorna. Pag-istorya undak manen, turugan dak tumanen tatang. Sana unta ka digdigos kaw. Makariing nga kaw, naginggat malpas ti istoryam. Imbag kada kayong ata nakadigos kayon. Siya ngay, jak pa'y masangon tagdigos. Ay, unay kameten ay Lorna. Isugayam nga isuksukat na kanila kay mau, gapo tadi ka magdigdigos. Nagadungarod kas asikaswag, tatang. Kan umay ka pa'y kadwaan dito balayo. Sakto pa'y alakay nga wampapanan na. Every other ding agdigusak. Tadyak kayat abumang sitak. Awanan, tatang. Talagan sa nga insukat na kun ni Roger. Wala tabaybay ang matabagay. Agpapintas ka ngamin Pangalaak nga iti pagpapintas ka. Ultimunto pa'y pagpamanicure. Ngimi na itan. Ha? Si kadahitan, kumare? Apay, sabali akon iti panagkitam. Ay na, pimintas ka, amaray. Talaga mo ta pimintasak, mare. Manungay tinagastos mo iti dayta pa nagpapintas mang. Ay kat, nasurukmat nga innam aribo Ha? Impakulot mo matanday tabok mo. Wana, taday to'y ngamin nga style ti maibagay kanya. Wan nga agpaiso. Maibagay unay kan katikulot abok. Ay, maray. Apay ngay nagpapintas ka. Damagam pa'y laang mat. Kastala ti biyag Adda nga rod pagpapintas ko. Kan, para matlaang dayto iti love life ko. Kayat ko ngamin maisalbar ti love life ko. Ha? Ay, padasak man mat nga rod, maray. Wana, takunada nga rod. Numadlaw mo, nilakay mo nga isuksukat na kan. Agpapintas kakit di. Tapno di nakapanawan, mare. Apay, sa di numuti papanam. Ijay balay damanang lor na, tatang. Mapan ko man serbisan? Serbisan tiyan niya. Mapan ko papintasan, Ay nasaya at no kasta. Isumak kay ti balbalakad ko kang kuana. Ti agpapintas. Saan na kano amasango ti mapan ije parlor? Iso asya kun ti mapan ije balayda. Papintas ang mga agpaiso ni Manang Malor na. Tapno saan nga isuka ni Roger. Wan tatang, talaga akita noan niya ti maramidak. Noan niya ti pagsayaatan ni Manang. Manang Lorna, medyo narigat ti aramidak ang makeover mo. Anya narigat ngay bagbagam. Siyempre, kita man day tabuok mo. Nagpuskul ti purpur na. Ay, nga agas ti kasapulan, tapno mapapintas ka. Adda ka dinamnamak a pumintas. Of course, ate. Apay ko mga awan. Ha?
Uray no nagdadakkel dagita blackheads dita agong mo, marimedyuan ta. Agbayad bayadan ka. Basta maikat mo dagita a blackheads kas kada whiteheads. Ay, nga masapul nga agbayad ka, manang. Agasam man ti from head to foot a makeover nga aramidak kan ka? Di ka madanagan. Adda pagbayad kaw, ading kaw. Anya, agdit kayo manan kani Mon. Ay, won paray. Ay na, mailiwak manan kinkwana kahit. Ay. Adun samot ti oras mo kan kuha nagam ni Mrs. Mon paray. Siyempre, napintas kan nabanglo. Ni bakit mo ngay? Nagalsam lang arudan, naglo siyang pay. Naganad ka paray. Ay sus, narigat ti matiklaw. Itamang pay asaan nga inlak ni Lorna tiridaw. Ne. Anya tinapasamak dito unod ti balay mi. Adda matan sabong na day taplorera. Kun dimlight pay. Ay na. Nagbanglaw. Ay. Sabalin samat abalay dito yan nasarak ko. Ay, rumwarak. Nayawawanak samatan. Apay ngay darling kaw. Sa dino ti papanam. Darling. I-close mo aday tari daw, darling. Ay, kunaklakit din no nayawawanak. Apay ko maamayaw-awan ka. Ay, unayin ang nagsiksikan bakit? Bagay ko kadimat laang ti sumeksi, lakay, darling. Ay, well, nagbanglo ka pa'y. Ay na, kastoy kumaakan ayaw. Nagmayatan nga. Kayaw awat ko lang, Jesweldo kan kay di na minsan alawas. Awan igatang itibagas. Pinagpariban ko nga min, darling. Anya? Jesweldo, ti inusar mo a pinagpariband? Una, mangtag kakit din. Ay, unay kan bakit? Makapakigtot kamat. Ay na. Talaga akas ta, darling. No kayat mo anapintas, kanabang no ti misis mo. Aggastos ka, Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny, noisy, and very relatable episode from La T. This episode is titled Tea Karaoke a Barangay, which means the karaoke that woke up the entire barangay. And honestly, just from the title alone, you already know this is going to be a very familiar kind of comedy. Karaoke is such a big part of Filipino life. It is there during birthdays, fiestas, family gatherings, drinking sessions, reunions, and even ordinary nights when someone suddenly feels like singing. For many people, karaoke means happiness, bonding, and celebration. But in this episode, karaoke becomes the source of chaos because the singing does not stop, the volume is too loud, and the whole barangay wakes up because of it. That is why this topic fits La T so well. It is simple, funny, and very close to real life. The story does not need a complicated plot. It only needs one loud karaoke machine, one confident singer, a few tired neighbors, and a barangay that slowly loses patience. From that simple situation, we can already imagine the comedy building up. At first, maybe the karaoke starts in a happy way. Someone is celebrating a birthday, or maybe a group of friends is just enjoying the night. They sing love songs, old classics, and emotional ballads. Everyone is laughing, clapping, and cheering. The singer feels like a superstar. The microphone becomes their best friend. The problem is, while they are enjoying the music, the rest of the barangay is trying to sleep. This is where the comedy begins. One neighbor covers their ears with a pillow. Another person wakes up and checks the time. Someone tries to ignore it, but the singer keeps hitting the highest notes. A baby starts crying, a dog starts barking, and an old man gets irritated because he has to wake up early the next morning. What was supposed to be a fun karaoke night slowly becomes a barangay-wide problem. What makes this episode funny is that everyone understands both sides. The people singing are not necessarily bad, they are happy, relaxed, and maybe they just want to enjoy life. But the neighbors also have a point. Not everyone wants to hear loud singing at midnight. Some people are tired from work. Some children need to sleep. Some elders need rest. So the conflict becomes funny because both sides feel real. The karaoke singer can be one of the funniest characters in the episode. Maybe this person believes they have the voice of a professional singer. They close their eyes, hold the microphone tightly, and sing with deep emotion.
But the problem is their voice is not as beautiful as they think. The neighbors hear every wrong note, every cracked high note, and every dramatic shout through the night. And of course, there is always someone who says one last song. But in karaoke language, one last song never means one last song. After one last song, there is another last song, then another. Then someone requests their favorite song. Then someone says just one duet. Then someone else says, let me sing before we stop. Suddenly, one last song becomes another full hour. That is very funny because it is so true. Many people have experienced this. Karaoke has a way of making time disappear. The singers feel like it is still early, but the neighbors know it is already late. The louder the music gets, the more the barangay becomes involved. You can imagine the scene clearly. A small house with colorful lights, plastic chairs outside, people laughing, bottles on the table, snacks, and a karaoke machine with loudspeakers. Across the street, neighbors are peeking through windows. Someone turns on the light, someone opens the door and looks annoyed. Another neighbor whispers, "Who's singing again?" Then someone answers, "Same person as last time." That alone is already comedy. The funniest part is when the neighbors start deciding who should complain. Everyone is angry, but nobody wants to be the first one to go there. One person says, "You go." Another says, "No, you go, you know them better." Another person says, "Let us call the barangay captain." But someone else says, "Maybe it will stop soon." Then another loud song begins and everyone loses hope. This is classic barangay comedy. A simple noise complaint becomes a group discussion. The people who were supposed to sleep are now gathered outside talking about the karaoke. Instead of resting, they are now part of the story. The noise has already won. The barangay captain can also be a very funny character in this episode. Imagine them arriving at the karaoke house trying to be calm and polite. They say, "Please lower the volume." But the singer is still holding the microphone and maybe does not hear them because the music is too loud. Or worse, the singer thinks the barangay captain is joining the party and hands them the microphone. That kind of moment is perfect for Lati. The person who came to stop the karaoke accidentally becomes part of the karaoke. Everyone cheers, the captain feels pressured, and suddenly the official complaint turns into another performance. The neighbors who complain become even more frustrated because the person they sent to solve the problem is now singing too. But behind all the laughter, this episode has a meaningful message. Fun is good, but respect is important. Celebration is not wrong. Singing is not wrong. Enjoying karaoke is not wrong. But when happiness becomes disturbance for other people, it becomes a problem. A community works best when people know how to enjoy themselves without forgetting their neighbors. That is the lesson at the heart of this episode. In barangay life, people live close to one another. What one household does can affect the whole street. Loud music, late-night noise, and careless behavior can disturb many people. So the story reminds viewers that freedom should come with consideration. You can sing, but lower the volume. You can celebrate, but know the time. You can have fun, but respect the people around you. Another good lesson is about communication. Sometimes neighbors do not complain right away because they do not want conflict. They wait, they get irritated, and then the frustration becomes bigger. On the other side, the people singing may not realize how loud they are. If someone explains calmly, the issue can be solved without a fight, but if everyone waits until they are angry, the problem becomes harder to fix. That is what makes the episode more than just a karaoke joke. It shows how small disturbances can become bigger when people do not communicate properly. A loud song can wake up the barangay, but pride and anger can make the situation worse. This episode also shows how gossip can join the noise. The next morning, everyone has something to say. Someone says the singer sounded terrible. Someone says the karaoke lasted until morning. Someone says the barangay captain sang 2 songs before leaving. Someone says the dog howled better than the singer. By sunrise, the karaoke night has become the main topic of the barangay. That is very Lati. The story does not end when the music stops. The story continues in the morning through gossip, jokes, and exaggerated. What happened at night becomes the talk of the sari-sari store, the waiting shed, and The episode also has a lot of visual comedy potential. We can imagine a tired neighbor walking outside with messy hair holding a pillow, an old man covering his ears, a mother trying to put a child back to sleep, a dog barking at the speaker, the singer crying emotionally into the microphone like they are performing in a concert. The contrast between the singer's passion and the neighbor's exhaustion is what makes the comedy strong. Another funny character could be the friend who keeps encouraging the bad singer. Instead of stopping them, this friend says, "Again, sing another one." They clap too loudly, shout the lyrics, and make the singer even more confident. In many karaoke scenes, the problem is not only the singer. It is also the supporters who make the singer believe the whole barangay wants an encore. Then there could be the person who secretly enjoys the music but pretends to be angry. They complain outside, but when their favorite song plays, they start singing softly. Then someone catches them. That small moment can add extra comedy because it shows how karaoke can annoy people and attract them at the same time. This is why karaoke is such a strong subject for comedy. It is both loved and complained about. People laugh at it because it is part of community life. It can bring people together, but it can also disturb everyone if there is no limit. That balance makes the episode relatable.
As a reaction, I think Tea Karaoke a Barangay is a very strong episode idea. It has a clear hook, a funny conflict in a very familiar setting. The audience can understand it immediately. They do not need a long explanation. The moment they hear karaoke woke up the whole barangay, they already know the kind of chaos that will happen. The title is also good for SEO because it includes Tea Karaoke Barangay Ilocano comedy drama and the date. Karaoke is a very searchable and relatable topic for Filipino audiences. It connects to humor, family, parties, neighbors, and community life. That makes the title clickable and easy to remember. What I like most is that the episode can be funny without being too heavy. It is not about a painful problem. It is about noise, singing, timing, and community reactions. It can be light, energetic, and full of laughter, but at the same time, it can still give a clear message about respect and consideration. The ending can be very satisfying. Maybe the barangay captain finally convinces the singers to lower the volume. Maybe the singer realizes that the whole barangay has been awake because of them. Maybe they apologize and everyone laughs. Or maybe in true comedy style, after everything becomes quiet, one neighbor suddenly starts singing because they now cannot sleep. That would be a funny final twist. Another possible ending is that the next day the barangay creates a simple rule. Karaoke is allowed, but only until a certain time. Everyone agrees. The singer promises to control the volume. The neighbors forgive them. And the story ends with laughter, showing that community problems can be solved when people listen to each other. That kind of ending fits Tea very well. The conflict starts with chaos, grows through comedy, and ends with a lesson. Nobody has to be a villain. The singer is just too excited. The neighbors are just tired. The barangay captain is just trying to keep peace. Everyone is human, and that is what makes the story warm. Overall, this episode shows the heart of Tea. Life in the barangay is full of small problems that become big stories. A karaoke machine, one emotional singer, and a few tired neighbors are enough to create a full comedy drama. It is funny because it is true. It is entertaining because people can recognize it, and it is meaningful because it teaches respect in a simple way. So my reaction is very positive. Tea Karaoke a Barangay is a lively, funny, and relatable episode. It can make viewers laugh because many of them have either been the singer, the neighbor, or the person who secretly enjoyed the music while pretending to be annoyed. It is a perfect Ilocano comedy drama topic because it turns ordinary barangay life into entertainment with a lesson. In the end, the message is simple: sing with joy but do not forget your neighbors, celebrate life but respect the people who need rest. Because sometimes the song may be beautiful to the singer, but to the whole barangay at midnight it can sound like a wake-up call. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from Tea. Tea, sometimes one microphone, one loud speaker, and one confident singer are enough to wake up the whole barangay. But when people learn to respect each other, even the loudest night can end with laughter and a lesson. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya!